Kalumpong yang lakai bol balak penyat dengan Narempai Youth Organization yang balak tip kum ke second open to all knockout football tournament mentaka singi ke Sauterik Ulber kalau poino syaga bukut. Bat kajin lakai ketika singi kalau along kabai tenat jungki arteli ki kunhun ki balak poi syaga final hapadeng kat FC Persha ya ke 11 bullet football team. Ketika jing kun final ke 11 bullet football team kalau ala pelim no ya kat FC da sau lakawai berak sendon ya ke kusnam pisah pesan pawajar tingka rengkat berkat trofi. Bat kat FC kelara ya kasong pisah ke arpusan hajar tingka rengkat berkat trofi. Ketika lumpung lakai bol lawan bansak hilang dau babat skam radat yang MDC ke Mairang Constituency kumukongsan jintor rengkat u District Sport Officer ke Riboy ba bobi nombet lambat kiwe-kiwe ke rupokman kethan bat lawan ban pensong syut-syut da kipai ba no pikai. Bat kum kadak kajing senok telang ya ketika kunhun nagal yang babat skam radat yang ulana senyang da kasong pisah ya ketika kunhun. Ia keseng Narempai Youth Organization. Iba di seliang itu ba kajing organisasi ketika program kedai namar ba ikwa banle AA kafon kami na ketika tournament kin penleng na kabenta banyiram ia kita kibriu kibadon kam ia kajing ram kini itu ina ba kila yo ia kalam banyiram ia kibriu kibatuna dukat med bat kumta terter kadon kajing ong ha kaktin John Kriu Kraw kabaki ong ha kaktin pareng don't die before you're dead wat long ki bayam shwa bagata gajingap kabasisha kanwan First 11 Scam Rampay jersey number 1, Ricky San Makro jersey number 2, Bayashan Makro jersey number 4, Anderson Lapang jersey number 6. Jangan minyak bang. Mesti.